Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê grava berçîbûnê ji bo girtiyên siyasî kete roja şeşan. Di grava Qamişlo de rewşa sexlemiyê ya 4 kesan têk çû. چهار حوالی مدو اصلانی بارچه بود روشا و یا تندرستی ده چهار سیروم جوار در لقاندن معدا وقتی که دیشا دوخ بارچه دو التهابات قصبات من کلمر چه با التهابات بلون برچه با حوالی که منابی نوردین خاشویا اصلانی که زحمت برچه بود دكتور مناوی کرج اضرابه بس ابدا قبول نقر ولا ازياب ورا انا بتشكي حالي باشو بس ديسه تعبانه Malbatên girevgirtiyan serdana wan kirin. Keça girevgirtiyekî hêvî dike ku keda beşdarên vê çalakiyê vala neçe û girtiyên siyasî serbest bên berdan. افششوا بعدين او ما اضرب بسر خوارني وافششوا نهاتنا مالي شروجا عيدي بنهاتنا مالي وهرجار استيمه جميع وبراستي ما كل كبيريا واكريا وان شاء الله اف تعبا وفعلا ناتي ويا بالي واش حبسي در كفن هەروەها gireva girgêlekê derbasî roja duwem bû. Piştgirên girevgirtiyan heybetiya xwe nîşan didin ku çawa niha li Rojavayê Kurdistanê bi destê Kurdan siyasetmedarên Kurd têne zindanî kirin. جهه مخابنیک و ایلو یک دباکی باند که به کردی واتاویج نه زندان ده ایلو ندم دماغ مبرای خباویج زندان ده دم دما یک ریزیه دما وک هویه ام نابجن ام هیدید کرج و کسا ام شوات خوازن کو ایرو و معتقلین ما بردن چکو اف کسی هنی کار کی پیروز کرنش برینه هات کاری وخوا کرنه ده نظامی ده بس حیف ایرو ام دبینن کو کرد دگری ایدید شغالی نین ام بیجن Li bajarê Serêkaniyê jî girev derbasî roja duwem bû. Di girevê de hejmarek çalakvan û xelkê wî bajarî beşdar bûn. û jalê peywendîdar xwestin zindanên Rojavayê Kurdistanê ji girtiyên siyasî vala bikin. ایرو روزا ددای لخوجهیگا سرکانی انجمن اجتماعی کردی گرافا برچی بونه این بردوامه و مورد خورتا کرد بلنده و بردوام بکن حتی روزا سیا گرافا برچی بونه. انجمن خوجهی باجار سرکانی امکتنا گرافا برچی بونه لسربریار انجمن اجتماعی کردی پشتگیری سرکرده پارتی انجمن اجتماعی کردی و علیگری و کسی سیاسی زندان پیاده ده. پشتگیری کی باش هي خلک سرکانی ویکار دموکراتیه و اشتیانه. Tevî ku Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê daxwaz kiriye girev zêdetirî sê rojan berdewam neke lê girevgirtî dibêjin ew ê li ser gireva xwe berdewam bin heta ku girtiyên siyasî yên Kurd bên berdan.